lebyi vuhaxi bya mahungu ya SABC ya xa tweet suka Studio 12 Auckland Park eJoni. Outside of your work situation, it cannot be that people die all the time around you. Die as a result of murder. Sejeni Fani Nkosi a komberiwa ku tshika vunwa eka ntshamo wa Madlanga. President Ramaphosa a nyika maphepha ya misava eka vaakatiko eKwaZulu-Natal. Kasi ka mitlangu FIFA yi tshemba leswaku World Cup ya nan'waka eUSA, Canada na Mexico yi ta tisa vun'we eka matiko ya misava. Aka ina lama mahungu ya Xitsonga eka SABC 2 ya haxa eka channel ya mahungu ya SABC lehaye hi vuhaxi bya DTT. Riperile Mutshamaxitulu wa Khomixini ya Madlanga u kale a byela Sejeni Fani Nkosi leswaku u hembela khomixini. Sejeni Nkosi u le ka siku ra vuntlhanu a karhi a nyika vumbhoni emahlweni ka ntshamo wa khomixini ePitori. Muavanyisi Mbuyiseli Madlanga a nga tsakangi loko Nkosi a nga lavi ku boxa leswaku hikwalaho ka yini a rhumele munghana wakwe xinepe xa DJ Sambodi loyi a nga dlawa Owit eJoni hi lembe ra 2022. A ku ri masiku manharhu DJ Sambodi a ha ku dlawa loko Sejeni Nkosi a rhumela munghana xifaniso lexi. Kambe ku nga ri xifaniso ntsena, Sejeni u tlhela a tsalela munghana a n'wi byela ku a wu fanele u n'wi tshinyile DJ Sambodi a tshika leswi a swi endla. Vakhomishinari va lave ku tiva leswaku a vula yini loko a byela munghana sweswo hi ku DJ Sambodi u dlawile. Sejeni Nkosi u te hi a rivele kumbe a rivele ku a n'wi byela yini, kambe va n'wi byela leswaku wa hemba. You see, this outside of your work situation as a police officer, where you probably encounter lots and lots of deaths around you, but all of those relating to your work situation. Outside of your work situation, it cannot be that people die all the time around you, die as a result of murder. I'm not talking deaths by natural causes. It cannot be that people die around you as a result of murder all the time outside of your work situation. So this is something out of the ordinary, so to speak. And you write and you say, why didn't you call him to order? Surely you remember that. You cannot tell us that you do not remember that. And if you tell us that, I'm saying directly to you and to your face that you are lying. Kasi hambileswi ntshamo Madlanga u lavisaka swihehlo swikulu swa vugevenga exiphoriseni xa tiko, nkarhi wu pfa wu va kona wo thova miehleketo hi mafenya. Your problem is you are hearing clearly, and even things that you are hearing clearly you want to be interpreted, and then you try to correct them. No, Commissioner. I'm sorry. I'm sorry to you, commissioners. You know the reason, commissioners, I don't want to upset Commissioner Baloyi. Why her? Because I'm asking the question, why her? She's quiet. Yes, you know, before I answer, I must think of her first. That what is coming next? So, with due respect, not in a bad way. So I want to ask that to the best of their ability, that indeed I want to answer. So that is the reason I'm very cautious when my interpreter interprets, so that the next word now I must look this side and this side. Then I don't want that again. I think it's a good idea not to upset me. No. Vandla ra DA ri tivise xirho xa palamende ya Gauteng Katuchero ra Silingwane tanihi muimela ku langwa wa vumeyara eka masipala wa Ekurhuleni. Vaakatiko va ta vhotela vakhanselara vantshwa eka nhlawulo wa timasipala hi ku famba ka lembe. Ra Silingwane u tivise nhlengetanini kumbe u tivisiwe ximfumo tanihi muimela ku langwa enhlengetanini na DA na vaaki va le Ekurhuleni leyi a yi khomeriwa eOliphantfontein.
There are still so many children that are growing in the very same condition, that are living in the same environment, that are experiencing the same living condition that is not conducive. Children that look around at their living condition and tell the same exact story that I stand here and share with you this morning. That is what I knew from a very young age, that I could not stay silent. That I had to add my voice to fight against poverty, against the indignity that the people of South Africa are faced with, against the government that has forgotten the very same people that has elected them to serve them. Mahahlo ya le Phalaborwa lava nga tswariwa va khomanile va karhi va hola exibedhlele xa le Mankweng ehandle ka Polokwane. Ticece ti endliwe vuhandzuri byo tihambanyisa tolweni wa vumbirhi. Holobye bya rihanyo Dr. Aaron Motsoaledi u hoyozele madokodela lava nga endla vuhandzuri lebyi a ku ri vuhandzuri byo sungula bya muxaka lowu exifundzeninkulu xa Limpopo. Mahahlo lama nga tswariwa ma khomanile ekhorini se va hambanyisiwile. Madokodela ya vutivi byo hambanahambana va endle vulavisisi na swikambelo swo enta va nga se endla vuhandzuri bya mahahlo. Xipano lexi nga endla vuhandzuri bya matimu a xi na madokodela ma 22 kusuka eka swiyenge swo hambanahambana swa vutshunguri na vaongori. Nhloko ya vuhandzuri Dr. Nyaweleni Chifularo na xipano xakwe va teke nhungu wa tiawara ku endla vuhandzuri lebyi. Chifularo u ri yena na xipano xakwe va kume nseketelo wa kahle swinene. I'm very grateful. The Department of Health, the university has supported me very well to say this can be done. It's not my first, but this is the first for the province, first for Mankweng, first for University of Limpopo, first for rural health matters, never been done before. Kasi xiphemu xin'wana xa vuhandzuri a ko ku tiyisa leswaku mahahla ha vambirhi ya pfalekile exikanganini. The preparation actually started from the first day we saw the babies. So in terms of planning, how we're going to close the abdomen, because you know when the two babies are joined together, where they cut, they're going to be a skin defect. So that defect usually is big. So you need to, what we call a recruit tissue. Vaongori na vona va tiyise leswaku manana na vana va kume nseketelo wo ringanela. Everybody was involved in ensuring that the mother is reassured, the anxiety is alleviated. So even post-op, we managed to speak to the mother. The mother was very happy seeing the results of the babies. And even when we're presenting the presents that we got for the babies, the mother was overwhelmed and very happy. Holobye wa ndzawulo ya rihanyo Dr. Aaron Motsoaledi a endzele mahahla. Motsoaledi u burisane na mana wa vana wa malembe 29. U ri swibedhlele swa mfumo swi fanele ku nyikiwa switirhisiwa swo ringanela leswaku va ta kota ku endla vuhandzuri hi ku hetiseka. We deprived public hospitals of facilities and resources, facilities and resources, and started investing in private healthcare in the country. Where we believe in public hospitals, we have got people who are not knowledgeable. They are. Mahahla ya karhi ku vekiwa tihlo endzhaku ka vuhandzuri. Un'we mahahla se u humesiwile ebodleleni. Muhehliwa wa vumbirhi eka ntengo wo dlawa ka Senzo Meyiwa wa hima hi ra ku yena a ri ekaya ka vona eKwaZulu-Natal hi siku leri n'watipala a nga dlawa ha rona. Vachuchisi va ya mahlweni no komba khoto leswaku Bongani Ntanzi un'wana wa vadlayi va Meyiwa naswona a ri eGauteng loko Meyiwa a paliseriwa a dlawa eFoslores evuxeni bya Joni. Hambiswiritano Ntanzi u ri a nga ta teka leave a mayini a tirhaka kona a tekela ku ta tshama laha Joni a nga hi kaya. There is no way, my lord, that I would have requested for 5 days only to just be around Gauteng, my lord. When Advocate Mshololo asked you your whereabouts on the 26th of October 2014, you answered that since it has been established that you were not at work, you must have been home, but you never gave the version that you had ceremonies to perform. I was never asked, or she never asked me to explain or to elaborate. Loko ve mavhengeleni misava yi tlheriseriwa eka vinyi eKwaZulu-Natal. Tshama na hina.
ma languta mahungu eka SABC kasi ku tlhela languta hungu leri nga rhanga You cannot tell us that you do not remember that. And if you tell us that, I'm saying directly to you and to your face that you are lying. Tshamaxitulu wa khomixini ya madlanga u kala byela Sejeni Fani Nkosi leswaku u hembela khomixini. Sejeni a tumbela hi kuye i rivele loko a vutisiwa hi WhatsApp leyi a nga hi rhumela munghana ya xinepe xa DJ Somebody endzhaku ka loko a dlawiwile DJ Somebody eWoodmead eJoni hi lembe ra 2022. President Cyril Ramaphosa u paluxe leswaku kwalomu ka 3,000 wa vaakatiko lava nga koxa misava eKwaZulu-Natal va ta nyikiwa maphephe ya vun'winyi bya misava. Vaakatiko lava va tlheriseriwe misava leyi a va tekeriwa yona hi khale ka mfumo wa xihlawuhlawu. Loko a vulavula na vona, President u va byele leswaku ku nyikiwa maphephe ya misava ximfumo i swa nkoka swinene ku vuyiseriwa xindzhuti xa vona tanihi vaakatiko tanihileswi a va tekeriwe misava hi ndlela ya tihanyi. Murhangeri wa tiko u ri i khale mindyangu leyi yi yimele ku tlheriseriwa misava ya yona. U tlhela a kombisa hi laha mfumo wu tirhisaka mabiliyoni wa tirhandi ku tlherisela misava eka vinyi tanihileswi swi nga na nkoka ngopfu. We are handing over title deeds for a total of 18,000 hectares of land. That is the totality of the land we are handing over to our people. Approximately 2,800 beneficiaries are covered under these 4 claims. To you, Minister Oakam, and the Cabinet of the Republic of South Africa, of the Government of National Unity, we say thank you for restoring the dignity of the people of this part of our country. Siyabonga. Komiti ya Palamende leyi lavisaka manyala, vukungundzwani no nghenelela ka swigevenga exiphoriseni xa tiko yi kusuhi no gimeta ntirho. Nhloko ya maphorisa eKwaZulu-Natal, Nhlanhla Mkhwanazi, a ku ri yena mbhoni yo hetelela eka ntshamo wa komiti vhiki leri. Ekusunguleni siku leri a ri vekiwile ra ku hetelela ra komiti a ku ri ku hela ka Nhlangula lembe leri nga hundza, kambe loko nxaxamelo wa ti-interview wu kula siku rero ri fike ri tlhela ri hundza laha ri nga engeteriwa kanharhu, laha siku ro hetelela a ku ri ra 30 Nyenyankulu. Leswi vulaka leswaku swirho swa Palamende swi ni nkarhi wo tlula vhiki ku tsala xiviko xa swibumabumelo ni switsundzuxo leswi faneleke ku andlariwa ePalamende. Eka mbulavurisano kumbe interview ya yena yo landzelerisa hi Ravumbirhi, Commissioner wa maphorisa General Fani Masimula u tlhele a vula leswaku a nga pfumelelananga na xiboho xo herisa PKTT ku nga ntlawa wo tirhana ni ku lavisisa ku dlayiwa ka xipolitiki. My view, Honorable Chair, is that it wasn't supposed to be dissolved. The threat that the PKTT was established for, the threat was still there. Hi siku leri landzelaka loko nhlamulo ya President Cyril Ramaphosa eka swivutiso leswi a rhumeriwe swona swi byeriwe swirho swa Palamende, u tiyisise leswi Masimula a byeleke komiti leswaku u kume mahungu mayelana ni ku herisiwa ka PKTT yo huma eka komishinara wa tiko ku nga ri holobye wa maphorisa loyi a nga le livini yo hlawuleka Senzo Mchunu. Ramaphosa u tlhele a byela swirho swa Palamende leswaku xiboho xo va Mchunu anga kanerisananga na yena a xi n'wi khomanga kahle, naswona a nga pfumelelananga ni xiboho lexi. Loko a ya mahlweni ni ku ya ka komiti, murhangeri emaphoriseni eKwaZulu-Natal Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi u vutisiwe mavonelo yakwe eka xiboho xa Palamende. And I don't think the head of committee have done justice to establish exactly what's happening there. I hinted on some weaknesses in these areas, but I thought the committee was going to even do inspection in loco for that matter to test what we are saying. Whether really are we that open in our borders that things can just come in willy-nilly and without being checked. So those are the type of things I would have expected the committee to do. Tshamo ra vunharhu a ku ri siku rin'wana ro leha eka swirho swa Palamende laha va nga sungula hi awara ya 10 nimixo va heta endzhaku ka awara ya 1 hi Ravumune nimixo. We still have work to do
we must go and do that work and ultimately adopt the report that we will present before the National Assembly. I want to thank the evidence leaders for the sterling work that they have done. Ku tsala xiviko xo hetelela lexi nga ta yisiwa ePalamende swi sungula vhiki leri taka. Nhlangetano ya ANC Veterans League yi kombise ku vilela hi xiyimo xa vandla ra ANC enkarhini wa sweswi. ANC Veterans League yi le nhlangetaneni eMpumalanga. Un'wana wa swivulavuri i mutshamaxitulu wa Veterans League Fish Mahlalela. People have already distanced themselves from the masses of the people. There is no more dynamic contact and link with the people. People are no more living the aspiration of the people. They are living their own aspirations. They are using the state resources for self-engrandment. They are using the state resources to enrich themselves. And the people are seeing it because that impact on service delivery. As a result of that, service delivery becomes a challenge. Many things are collapsing, be it your infrastructure. Mundzuku i siku ra timfanelo ta vaakatiko eAfrika-Dzonga. Siku leri ra timfanelo ta vaakatiko i ra nkoka swinene eka Afrika-Dzonga lerintshwa ra xidemokirasi. Tanihileswi enkarhini wa khale nkarhi wa mfumo wa xihlawuhlawu timfanelo to tala a ti nga ri kona eka vaakatiko, ngopfungopfu vaakatiko va vantima. A hi tweni hi laha vaakatiko ma titwaka kona hi siku leri ra mundzuku. I don't think government is doing enough to address the problems that are faced by human rights. Looking at the main problem that I once said, inequality is the main problem. It's a long journey, but the government is really trying in terms of ensuring that human rights are safeguarded. We have, like what was said in clause, the implementation of the NHI, which is a step in the right direction in terms of ensuring that all individuals receive full proper health care. It is so sad that we as South Africans, we say we are going to celebrate human rights while they are not applying to all South African citizens. We have clinics that only operate for a few hours where people don't have an access like for 24-hour access, which is what we are facing. We are facing like serious problems coming to water crisis, which is not good, especially in the deep rurals where there is no water at all. We've seen, even with the stance that we took to the International Court of Justice with Israel and the people of Gaza, that we're a very progressive country when it comes to human rights, and I think that the world can really take an example or note on how to carry the issue of human rights. And I think that it is the stance that South Africa has, or the attitude that it has towards human rights, is very important and detrimental to today's context, considering the geopolitical and socio-economic aspects of the world. N'watifilimi Chuck Norris u lovile a ri na 86 wa malembe. Swiviko swi komba leswaku a ri exibedhlele xa le Hawaii eAmerika. Ndhuma Chuck Norris yi sungule hi 1972 eka filimi ya Way of Dragon laha a tlanga kun'we na n'watifilimikulobye Bruce Lee. Kusuka kona vito ra Chuck Norris ri ve ri tshama milon'wini ya vanhu va matiko ya misava hinkwavo, lavatsongo na lavakulu, emakaya, eswikolweni na hinkwako hi tifilimi ta yena to fana Delta Force na Missing in Action. Ndzawulo ya swicelwa yi kombela vaakatiko ku rhula endzhaku ka swiviko swa leswaku petrol yi ta tlakuka hi lokukulu hi nxavo. Swiviko swa swiyenge swa mabulu swi komba leswaku nyimpi ya Amerika, Israel Iran yi karhi ku vanga leswaku nxavo oil mbisi yi nyanya ku ya henhla. Hambiswiritano ndzawulo yi ri vaakatiko va fanele ku yimela mahungu ya ximfumo kusuka eka wona mfumo. The Department of Mineral and Petroleum Resources has noted with concern the circulation of statements and messages by certain organizations and individuals encouraging members of the public to rush to filling stations due to a perceived fuel shortage and anticipated fuel price increases.
The Department and Fuel Industry Association wish to firmly reiterate that South Africa's fuel supply remains stable in the immediate term, and there is no basis for panic buying. Calls for the public to rush to the pumps are irresponsible. They place undue pressure on the supply systems, congestion at service stations, and anxiety among consumers. The department calls on organizations, public representatives, commentators, and social media users to act responsibly and to refrain from spreading unverified or speculative claims regarding fuel supply and fuel price developments. Members of the public are encouraged to continue purchasing fuel in normal course and rely on official government communication for accurate and verified information. Kasi ndlela leyo randi yi vevukile lo pimanisiwa na timali ta man'wana matiko. Xava dolara 17 rand. Pondo 22 rand 62, euro 19 rand 62 cents, kasi kuleto ka na Botswana 1 rand 17 cents. Minkavelo ka JSE ayiri ehansi namuntlha. Nsuku i $4,568 a ounce, platinum i $1,964 a ounce, kasi nxavo wa oil mbisi i $109.08 emphongolo wun'we. Nhlangano wa bolo ya misava FIFA wu vile na nhlengeletano etihofisinkulu eZurich, Switzerland. FIFA yi kombise ku tiyimisela ku pfuna ku hlanganisa misava hi va nyandza yin'we hi nkarhi lowu wa nyimpi eIran. World Cup ya sungula hi Khotavuxika eUSA, Canada, Mexico. America ku nga rin'wana ra varhurheri va World Cup ri suse nyimpi eIran. Hambiswiritano FIFA tshemba leswaku mitlangu hinkwayo ya World Cup yi ta famba khwatsi. Mexico ri ta pfula mphikizano wa World Cup hi ku ombana na Afrika-Dzonga Bafana Bafana hi siku ra 11 ra n'hweti ya Khotavuxika kona le etikweni ra Mexico. Hi ndlela leyi mahungu ya mikhomelelo ka siku ra namuntlha na vhiki hinkwaro yan'wana mahungu ya Xitsonga ta va kona eMusumbuluko. Endzhaku ka mavhengele xipiko xa maxele xi ta landzela. Vito ra mina Musa Mabunda.